印尼顶个月总统大选，不过两个败选人败选啊，唔甘愿，引起反议提告，讲正副总统的当选人伫选举过程有做手，就连参选的年会根本都已经违反法律的规定。印尼2月中举行总统大选，不过大选结果让两个败选候选人质疑舞弊，因向法院提出诉讼，要求定选。当地最高法院27开始审理这个案。伫听证会落选的雅加达前省长阿尼斯，加代表执政的民主奋斗党参选的甘查尔，加重点放伫参选资格的争议。因为胜选的总统副手，也就是现任总统佐科威伊的37岁的大汉囝吉博朗，无符合上少40岁参选年纪，不过宪法法院说予伊得利。Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. 这届印尼大选当选人是现任国防部长普拉博沃，伊甲吉博朗搭配得到58%的选票，不过败选人拢批评佐科威政府借由伫竞选期间发放真济社会援助金来有关普拉博沃的支持度，也个好亲像对地方官员施加压力，影响选民的投票选择。 Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak. 法院一定伫4月22日做出裁决。普拉博沃的代表律师表示，两个败选人提出的论述欠缺证据，相信法院会驳回因提出的挑战。不过，普拉博沃本人还有其他的争议，伊涉嫌伫印尼威权统治时期侵犯人权。较早有2届参选总统，拢因为疏忽佐科威，就向法院提出告诉。即马历史重演，法院的判决结果会影响印尼的民主选举发展。公视新闻杨安编译。